Murakaza neza kuri YouTube channel ya Rwanda TV. Aha niho muzajya mukura amakuru yizewe kandi agezweho, aho tuzajya tubaha amakuru y'ukuri. Uyu munsi turabagezaho amakuru y'uko byagaragaye ko ari amakuru y'ibihuha yari amaze iminsi acaracara ku mbuga nkoranyambaga ko Perezida Kagame arwaye. Byaje kugaragara ko hari ibihuha, turababwira ku ngabo ziri muri Mozambique. Ku gicamunsi cy'ejo kuwa kabiri kuri Village Rugwiro, Perezida Kagame yakiriye Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, usanzwe ari mu bahuza baharanira inzira y'amahoro yahujwe n'amasezerano y'u Rwanda na Nairobi mu ntambara iri guhuza M23 na RDC mu burasirazuba bwa Congo. Baganiriye ku kibazo cy'akarere hamwe n'ibibazo bitandukanye by'umugabane wa Afurika ndetse n'isi yose. Abayobozi bombi basangiye ibitekerezo ku nzira igana ku mutekano, ubufatanye n'iterambere. Ni naho babandi batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bavuze ko ari ukubeshya ko bafashe ifoto y'igihe aherukira mu Rwanda, ariko uyu munsi byaje guhinduka ubwo yakiraga muri Perezidansi y'u Rwanda iherereye muri Village Rugwiro. Dr Akinwumi Adesina, perezida ucyuye igihe w'itsinda rya Banki Nyafurika Itsura Amajyambere FDB, uri mu Rwanda mu nama ngarukamwaka ya 28 ku isesengura ry'ubukungu ku isi. Ibiganiro byabo byibanze ku bufatanye bwiza hagati y'u Rwanda na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere n'ubufatanye bwiza mu nzego z'ubukungu zikomeye ziyobowe na Dr Akinwumi Adesina. Andi makuru: ku munsi w'ejo kuwa kabiri, abashinzwe umutekano b'Abanyarwanda Rwanda Special Force muri Mozambique bashyikirije ubuyobozi bw'akarere ka Mocimboa da Praia ibikoresho bya siporo. Iyi mpano yerekana ubushake bwa Rwanda Special Force bwo gushyigikira urubyiruko rwo mu karere ka Mocimboa da Praia mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 imaze ibonye ubwigenge bwa Mozambique uzizihijwe ejo. Rwanda Special Force ibinyujije mu bufatanye bwa gisivile ikomeje imbaraga mu guteza imbere ubumwe n'imikoranire y'urubyiruko binyuze muri siporo mu izina ry'umuyobozi uhuriweho na Rwanda Special Force Colonel Emmanuel Nyirihirwe, umuyobozi wa Task Force Brigade Bataillon ya 5, yashyikirije impano Bwana Sergio Spiriano, umuyobozi w'akarere ka Mocimboa da Praia, washimye ingabo z'umutekano mu Rwanda kuba ziyemeje kubungabunga umutekano n'imibereho myiza y'abaturage. Uyu munsi abashinzwe umutekano bari muri Mozambique bifatanije n'abaturage kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 y'ubwigenge bw'igihugu mu muhango wabereye mu karere ka Mocimboa da Praia, intara ya Cabo Delgado. Byari byiza cyane, biteye ubwuzu. Banashimiye ingabo z'u Rwanda ziri kugarura amahoro muri ako gace kandi byanagezweho. Tugiye kuzaza tubagezaho ko bamwe mu ngabo z'u Rwanda ipeti ryabo n'icyakora muri RDF. Uyu munsi tubazaniye Brigadier General André Nyamvumba, Commander of the Rwanda Defense Force SSK Musanze. Ndabashimiye kuba mwadukurikiye kuri YouTube channel ya Rwanda TV. Mu kanya kari buze turabazanira andi makuru, rero mukore subscribe, munabisangize n'abandi, muduhe n'inyunganizi muri comment. Murakoze, ndabashimiye.